talian menuju menuju nomor 7 apa mungkin disambung nomor 9 sekarang kau andai tak mengalah di antara kita mustahil bersatu lagi demi waktu kan ku karena sayangku pada jago jalan terakhir walaupun aku coba mencarikan alasan dirimu tak belum tenangnya belum wak sangat pasopati ntare bersama Mika Jaya Arya di Budina terakhir ya kak? benih di budi nale Apa? ya ada enah putra tunas moda gelepak tore loku ada kau Sarah masih segah mati. sadu malam laguna yang beli ya deh ya Abah Supatlan anggun minta apesenam saratos aniko soropakan luar kareka pikiran senga bulan japangan tos dalam hati bila engah rasa tak kuat Pangeran Selon le Mas Rikna Karja tanggal 6 bulan Sapolo Mas Rikna Karjana tanggal 15 Bila usul aneko pun pada Sainale Naga boleh kampurangi Wak tretan saim aniko eko cak calon karya pendowo limo akar jeesar malam selamat sadu malam pendowo limo mada tengah indah pamilih Wak Suparti napa boleh bejengak sarna daan api sadu malam le tanggal 4 pendowo limo akar jeesar kediko ampun nape boleh putra tunas muda agar satu malam tanggal 4 April limo si tunas muda dan pangeran putus dalam bikoning Ahmadi tantong yang kui jalanan ayo Haji Laras Madu Mas Rikna Selon Majapahit rekare pula Kalangkong Pangeran Selon kare eman epate Baglakong tiga asarengan cipai juga mon sering keseran pesena ani kok tanto pese Allah sesaratos tanto nama mon elepe Baglakong tiga baglakong karece eman nasaim lamun senga kula jepangan tos kaanapi mun pacet niser Ahmadi kabula senga cek malece Wak Saharun le Karjana tanggal 12 bulan Sapolo Hanapi Karjana tanggal kali pun berlima selamat ibu Mas Rikna bulan Sapolo tanggal 6 Pangeran Mada tengah indah pamili Ani kok ciepai wak bedetretan
imam Pendowo limo Ahmad mak calon harga sadu malam Madadengah Ani Koryadi Indah family Waka Ahmad Beda Fitriadi Putra Tunas Muda Kak Sadik Eko Campos Mania Wak Sesaim Tangkel Dulek Lolek Kortarjana Anak Indah Family Dirnole tuan muda pada Apollo Bila imam aneko calon pangan Joko Meleng Joko Meleng Gerak pada Ahmad Ayana Amir Ya, Raja Ale Ali Makti dan Sapolo Abah Supatlan Usawi Aniko pada ngirim Kak Bede Pangeran Selon Wak Bede Kak Mas Ritna Ada udah ke Jamos Kak Mas Ritna Kaniko Sakrawan Usawi Secalon Karja Dirno Napa Muli Ipai, Sakim Sakalangkong. Bede Kak Anapi Haji Laras, Joko Sakalangkong. Meling Sakalagong Sayyidan Sakalangkong Cimpai Juken Panji Laras Kong Langkong Pangeran Selon Harapan Jaya Kasetejana Pendawa Limo Aleng-leng Tantoipon Putra Tunas Moda Seje lokal tepohi Ampos Mania Harapan Jaya Pangeran Patre Yuk terakhir Aduh ale Eka kebaya Ani kok mati budina Indonesia cepat Sakalangkong juga Sakalangkong Apel patot Sakalangkong Kak Sati Arwah bedeka Tunas Moda Rahman Eko cak Sapisan Subarti, Sakalangkong. Muta Eka Jaya Subarti Sakalangkong Harapan Jaya Pangeran Patre Eko Nape boleh Ruak Rahman tiga hekare Sisa bisa Eko pada Bagus Sakalangkong. Sedap ya Ahmadi Sakalangkong selamat jalan. Iya. Samsudin Hikmah Joko Meleng Sakalangkong Atori selamat jalan Joko Meleng Sakalangkong Nyonya dia egele ke kantor sukan asrengan Nyonya Sah Dewa tuan rumah jika kebi terakhir Tanto Epon Deki Esosol asrengan Katua pimpinan moda asrengan Tirno juga Enno Cikawut Dumade Kak Rahman Celen Onan Eki be Aniko Dungan Kapangkung Nyonya dia yang kau saya panggung Seapisan Tantona Aniko Pada Rokon Adi Andi Karja Kak Muta Rasa untuk Haja iyon keniko esoro ngirim Niko Kak Rahman laban pisana ongkak panggung Eka
Sebaya Kak Rahman mak di Budi Nadirno Surwa aduh mande iya dosa jika panggung Irfan Nigel Boro Saruto Adiko Along Polo Kali Botania Sahnawi juga egala ongke sabab nikah terakhir kangkui pamit Dirno pimpinan moda kone enno cikaut nikok si sepo bade dintopon arwah bade Dirno tak aci jemun pimpinan moda langsung datang antos gelu kemarin iya Toju, kencang toju suruh toju. kan ngucak Cepet. Indonesia cepat laga cepat Arya Mbak Nia Arwah datang tidak datang dekik buru toju. Tapi sebelum buka gelu jadi terakhir pamuka panutup ma oleh Sahnawi sampur. Buah Gempa. Iya tak apa gempa. Cuk, akal lai. Sahnawi kemai. Ada pun Sahnawi kita dapat tak buka atas ngantos Sahnawi cuk gelak si pertama beda Sahnawi si pagi. Metak kaja po Indonesia cepet kaburu neko. Lah, dile dapat Sahnawi wak tak percaya. Yang kak langsung. Lah, Mari tongan. Indonesia cepet. Duh, mak buku jadi ya. Indonesia cepet. Jeria. Lah, jadi ya tak percaya. Cepet ongku keluar. Sekurnia siap-siap. Jeri yang nota-nota nasi tinggi udi cek macam pun. Kurnia gun. Boh. Jadi apa polong ben nyonyana apa polong ben tuan rumah. Juk mak betan Ini kok buka apa buka. Sekelek. Bendak tanah kenceng Indonesia cepet. Senyonyana arwah. Indonesia cepet. Karese lekas. Karese Indonesia lekas. Golek Indonesia cepet ya nah. Kapisan golek. Bejer ya, bejer. Cuk kosenan mbak pada nayasta tengkis. Bejer ya. Beneran dop itu ting. Tak tahu coba anggur. Coba anggur ya. wah mun pajalenatan jok sesatia kak tak ingat sebab Nia jok Mun sebab dia belum balik. Laki gile nyamana bulu beri. Nyaman lanceng. Neko siapa? Mbak Nia Lah. enjak bakun ratin atas saya coba bukan minggu esena atas saya malah kue totopi sela ratinku Ada mak mentang. Bana tahu Mbak Nia apa ceculuk ke kak Apa jam? Mama Gaul Mama gaul. iya Mama gaul le pada kak aduk. beri bekelan gak Rahman macam ada tanjak macam Jadi ya cepet le sepa notok bo. iya Pamuka nak gelak dari Andi mota. nangko Andi nalek golek Oh iya. Ayo tau ngabuk nawar. Ada bekal si nyonya Nia yo. iya Bakal luar si laki. Si laki bakal luar. kakmu tak gelek kan ke Rahman Noro Segala. sedeti kakmu tak kutu Noro Setia kia. Tumpangan namo tak made bejeri. Bisa nak gelek pun bare abri. Kanon balok. Berdua jadi Tak soot jadi kok. Berdua. tak sok ngot je Asoten baan makun.
Kilo karah manurok kak. Heeh. Norok buntek kilo. Satya Kau tuh norok buntek. artena mengikuti Kocak pisan rokon ya nggak ria si kan. kocak apisan pada ngono Mak corak melarat ya ketena saya gak mau tak. lah jadi sisa dewa saja Tak rapai papolong ada ti saya ketung kak. iya tepat Wah. Nih kok semota le pon norok juga Sesah niwa kak. sisa dewa ketika pun mari sisa dewa Dok saya bu. Lek kau din jaga. Mau tak rampung pak guntai mulai. Korang situng dari sama. Korang situng. Iya. Buru majer. Majer saya bu. tak langkong serena jam pokok 5 korang 2 menit ki para bapak lu jangan toto enjo pimpinan moda engkel ongke pimpinan sepo engkel ongke asabab nikah acara pamitan ki toju alokku nikah Rahman leben nia kocak mak pisan bini bade pesan dari Rahman Mota najan nyabis caepon nyabis tengal alung kumangkat alembei tak andi panyompong napa kaule abang para sepo juga segede elabang sakejut nyuun pamit kulo panemana sakacah ikah pemilu pasaber panjenengan panarep mak andik pisan ring tak andi kumpul kaula caepon yang ngampong apunga saking toro kaula ngabeseana tertetia sempurnana apisan ngiring parokon tore pada jema anting kabede ngastete tore pada tengah temu tak sah niwa api santore parokon tak ngangkep pecaepon Rahman sareng nia kaula reng apisan ngangkep kaula taretan mentoro anak kaula anggap bagi putrana tipi kong langkong de kapaksa naminang kasesa
apa dari saliwa seekocak bisa nerakon badan apa torek karep pekarempet apisan tore jatuh ngabodoh tore panting potrana mak seduan tore panting potrana seduan kepekaula reng apisan Rahman ngangkep pereng ataretan tak apisana kabadaan kanisore potrana seduan pisan kaula sekarang kong caipun sesepo dari Rahman semulja bapak Mahrawi sekarang kong mun pun tak ngarep panyumpeng pisan tak pisana caipun Rahman orang lain tore poci anak sedua terbeda judu pasti indah pamili Tirno pimpinan muda hati pangistona tore pada jak papan
padeti setong padeti setong Pak Makrawi Pak Caknam anyuun adungan pocina ring sepuh bojoepon panjenengan manter judul kabungaan cuma tak namung mangkin tersampurna asampe ketiga itu para bapak ibu sepo anu sebetulnya boleh amal jadi acara begitu acara berita yuk si ibu gak boleh beli ibu lagi kantos seri semakin ajalan dengan lancar ajalan dengan sempurna asyukur alhamdulillah juga sesatres pun sedajen apolong sa are penting corak kurang alung polong nanging ibu tosa semakin acem ampun pukul 5 kurang 5 menit pukul 4:55 Pramila dari kepedega Sakajah Indah Family Serangan Sound System Mustika Soting ACC Record Tanggung Putri Karaton bersama pengabdian Agung DM Dekorasi Se Goyang Masola Pangeran Butes Setak Merepot Kahlero terkejang kulangan Se sengaja maupun Sita sengaja ayo ono sekorasi sudut Butes Ekor kirana putan kalau tak mau bilang jeng lebar ator itu kepertigaan gak ditosau ya kiri kalabut salam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa Jalan